E leo au se siliva po se mataua o a ole palapala wa e fausia ina ai lo fatu sa e leo au se oro po se abrio e leo au se siliva po se mataua hoa uole palapala wa e fausia ina ai lo fatu sa mana batasi maya loma madu ia tangia no baia ya te au e ui lava lau para pala e te sui ai o au ono fatu sa Testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. O te wala watu tātou tapo iga, te tutu lai, bōrbori atu le sāo le atari i on toi Sandringham. O le mea te nofo ai o le tua o le whāwawau lea, o i au lalo fo i au o le whāwawau. Amu i e whano noa, a wae wha mawhana whanaina i lātou. O au nei o le toi tū mare ola, o le whātua tua mai a teau. E ui lava i na oti o ia, a e ola lava ia. O tangata o la uma o e whātua tua mai a teau, e le oti lava e o i le whāwawau. Aua le atua tu vale o tau loto, i o tau whātua tua i le tua.
ia whātua mai fo'i ia tea. E tele mea no nofo ai i le maota o lo tama. E le mawhaia e le oti, po le ola, po agelu, po ali, po e marolos, po me nei o na po me atali, po le maungalunga, po le roloto. Po se tasi mea na whaia, e le mawhaia e ia mea, o na whaatea e se ina mai tātou le lofo le tua, o lo ia ke miso Iesu, lo tātou ori. A waile ai se tasi o tātou e ola mo ia lava, e le oti fo se tasi mo ia lava. A wā whai tātou te ola mo le li. Pea whai e oti mo le li, o le nei, pe ola pe oti tātou, o ta ngata lava o le tua i tātou. A wā le mea lava lea ua maliu ai ke liso, ma ua toi tū mai ai, ma ua soifua ai, ina ia whai o ia mali, ie ua oti, a toa ma e ua ola. A lale i lalo le whapotonga, a le teimi nei mo le moli mai ai, te ufungala au, ia e meise lava alofa anga, ua le atari. I le swafa man malo tātou ni whaola, ka tālo whātu tātou tāpua iga,
i nei tai au. Tātou o mai, tātou te whātou whātu, i le atali, o le wō, sa pele le mafutara. Tātou te baua ais wha mawhan whananga fō i le nei aso, i le tātou whālogologo i mōri mau, ai baise fō i a whioga pa ia le atua. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ to all our non-Samoan speaking friends and family members as we gather together to remember the life of this young man who has been taken from us so early, and to reflect on his life and to also hear the gospel so that we may be comforted as we say our last farewell. E o mai o le a tātou tāpuai i le tua, o le a tātou te talo. Le tua whāvau e lo mātou tamau le langi, o le walofa mai a te mātou le alofa whāvau, ma le wa mawhai o na liwina le ato le oti, e whai ma tae ao le oli oli. I e whasosoan mai a te mātou, ia mātou whātatali atu i a te oe le mi ngāo ma le ngā wai. Ina ia vea ilo mātou whālongolongo i upo le ola whāvavau, ma me mawai le ono sai ma le whaamawhan whananga. O le atupu ai le whaamoe moe, ma si itia e ai i mātou na ilo mātou pōng sā, ma le pōpua ngā, i le mana malama ma le file mu, o lou whaatasi mai e ala i lou wanganga pa ia. E ala ia Jesu Keriso lo mātou wali. Amene. La tātou pese valsu tasi, a mai e lea o na tūlai atu lea suga lea ao ia lio moripu e whaitawina le tātou tuspa ia. Pese valsu fulmatasi.
whaitawina o whionga pa ia le atua. O le amaua le tusi mai tātou le nei tai au, mai le whenga inga fōu. Le vangalia ma reko, rona mata upo e se fulu ma le whā. O te whaitawina le whai upu mua. Se i whangata mai le whai upu e iwa. Ma reko rona mata upo e se fulu ma le whā. O te whaitawina le whai upu mua. Whangata mai le whai upu e iwa. Whafonga maia, whawhionga pa ia lo tātou wali. Ua mawai po e lua o na o lea i le Paseka. A reto e le whawhiwhetaina. Sa ili lea e le au taulanga sili ma le autu si upu. Pe whape whea sa lātou mai lei e pu e ai a te ia. Ma whasi o tia. A ua lātou whape ana. A ua le whai ai le tau saminga. Hei whaanunu ai le nu. Sai pe tānia o ia i le whale o Simona le pela. O ta oto i le tau mawhatanga. Na sau lea o le whawhine ma le whangu ala pasa. Ua ia i le unato tau tele. Ua tata e le whangu. Alilingi ai i lunga o lonao. Se ei nisi na ti ngā ai o lātou loto. Lātou whapeana. Pese ale mea ua mau ai whapea le umano. Wa na whaatau ina le nā mea, po ua mau ai te nau e tolu se lau maunatu. E fōa ina atu ia e mātiti. O na lātou mui lea i le whawhine. A ua whetalai atu Yesu. Tupe ia ia te ia. Se ale mea tau te whaalawe ai ia te ia. O le mea le lei ua whaia e ia te au nei. A wā tātou te nonofo pēr mai e mātiti. Waso umafo i tau te loto ai, wo tau mawhaia o na angalele atu i te i lātou. A au nei, tātou te le nonofo pēr ma o tau. Ua whaia ia le mea ua ia whaia ai. Ua na uina lona tino e whai ma wha manatu, e whai ma wha tai muanga o lau tanu. E moni o te whai atu i te o tau. Ono umalava i le lalolangi e tala ina ai le nei tala lele. E tā ua ai fo i le nei mea ua whaia ia. E wha manatu mai ai a te ia. E wha manuia mai le tua. E tātou whai tāu ma wha alongolongo ni a whionga paia. Mai atu mau atu i a te ia lo na lava vi. Nei se ia o whaavavau la. Amen. Te minei pio rei ai a tātou. Te minei o mōri mau. E tui dātu ia le whaasologa lo ia i po kalape. It's time now for our eulogy, and we follow the order as it is in the program. Pāwhitai. E ule lava ina o savali i le vanu, o le ata o le oti. O te le fefe lava i simea. Simea le anga, a wā o oe tato whaatasi ma au. O lau la au, o lau tōtō, e wha ma whana i nā iau. Whawhitai le sasunga whawhengainga, ma le whaletua, mo upu wha ma whana, ai maise le awanoa, e whai ai se moli maupupu, mo Charlie. Whawhitai le kālesia,
A inga, ma wō, le tō maliu mai, sasu mai, e moli mauina, le tō e aso, o lo tama. O Charlie Manjeet Spitzenberg Singh was born on the 9th September 1991. From the moment you opened your eyes, I was filled with joy. Watching you grow gave me such happiness and love. My heart was filled with anticipation and love, but in the back of my mind, there was also fear. The fear of losing you. The fear of what your future was to be. I prayed every day to God to give me wisdom, love and direction to raise you in the way God will want me to. Charlie, thank you for letting me guide you through your journey throughout your life. Thank you for listening, even though at times it was hard for you. Thank you for letting me share your burdens and letting me share your struggles throughout your life. Thank you for letting me be there through your achievements. Thank you, my son, for helping me every day with washing, cooking, cleaning, gardening, and with my parents, especially going to church with me. Thank you for choosing our Heavenly Father. You wanted to serve God in the best possible way. Sundays, you couldn't wait to hear Rev's sermon. Thank you, my son, for serving me and my entire family with love and dedication. To my family, who were there from the first breath he took until his last breath. Pamela and Ula, thank you so much, for you are the godparents of all my children. Thank you for helping me raise Charlie, and thank you to the rest of my siblings, Vale, Molly, Tupe, and Dennis. Thank you all so much for helping me raise my son. And to Charlie's friend, other family, his friends who are in the background. Thank you for being there for my son. He loved you all. And even though at times he couldn't talk to me, but he was there and you were there to support him. You are now my children. Thank you for being there for him. To Mone and Pite, your brother loved you very much. He always talked about you. And for Charlie, I know in his own words, in his own way, he loved everyone in this church, the old elderly people, to our Reverend as well. He loved coming to bingo. He loved coming to the Mother's Day dance, and even this week, he wanted to attend the Father's Day. Even though he's not here, but he's with us all. And please, I ask you to forgive him if he has done anything to hurt or say anything out of place to you all. My physical time with you is over now. So, son, those hands that I held for 33 years are in God's hands now. May He guide you along this journey until I can hold you again. Thank you. E mo moana o whatalo whātui le pa ia ma le mamalu nei. Ai mai se he sunga whawhengainga whetuna i ma le whaletua ia perise. O te fia whaia so moli mau ia Charlie pupu. O te fia whaia so moli mau pupu mo Charlie. Lo tō ngange matua. O te whapat peritania lo moli mau. Welcome and thank you everyone gathered here today for my brother Charlie. I would just like to say a few words about my brother. Everyone says
God has a plan for everyone. But this plan is very hard for me to accept. Charlie has faced many hardships, but came out so strong. Charlie had different ways of showing his love. He always tried to be the best version of himself. Sometimes he tried too hard. In the last 8 years, I've only seen Charlie 3 or 5 times. I thought I had many more years to give my brother. It is a very hard burden to carry. Charlie felt comfort in his friends. They always filled his cup. Thank you all so much for loving Charlie the way he was. I would like to especially thank all my uncles and aunties. Auntie Molly, Uncle Buvale, Uncle Dennis, Auntie Tupe, Auntie Pam, and Uncle Ulla. Thank you for raising us the best you could. I know it wasn't easy. Charlie. But we all know Charlie. Charlie loved us in so many ways. Thank you so much. Thank you everybody for coming. Yamangwelo Malanga Charlie. We would like to say a prayer in Punjabi. Ready? Ready? Ek onkar Satnam Kata Purak Nirpo Nirvair Akal Murut Ajuni Sepang Gur Prasad Jap Aj Sach Jugaj Sach Hai Bhi Sach Nanak Hosi Bhi Sach Vaheguru Ji Ka Khalsa Vaheguru Ji Ki Fateh. Pasanga e o mai tema e o mai lai do sosai o sosai mai nei o neno fai le lang anso ana le lang mo moa o na ani fa o no fa san ni fa ani le lang o no na do fa na ni o ta to sia fa ia le roi fo le nei fa le ta fai no vino le fa mavaya ci se sa pele le rosso o chai suma fa femina na fortuna fa fitai o fa mavana fa yaso sa tato ma fitai tono ma to ai ele mano fa mavana fa fitai ti na tani sa tato ma fitai ai sa fa tato lava con guatite o le tamāna le tingana ia le atua o lo roso o te tua. O te tula i le awa mani mau ki tawa. Ano o sina mo le mau i po mo le sa pele i lo roto ma lo fatu. O Charlie. O lona i mo saoa o Charles Spitzenberg Singh. Charlie, fofonga na soifo mai i le aso iwa o le masina le nei tasi iwa tasi o Charlie
o le li'i o ainga I to tono lo ainga. Awa o ia lava o le ruai tama a mawhanau na soifua mai. E tau le moli mawina le soifua o Charlie. O Charlie, oka se tamaititi a whaaloalo, o se tamaititi e lofa, o le mahali matau matau le e tono le maainga, I so se mea, so se fe au, a whaine mea le matau ainga. Charlie, Pite, mone te tūle kuka, tā pena mea uma, se I longa lava I tā ape le matau ainga, so amalo lo. E le whaangaloina le nei tamaititi, I le anganga ma le mawhauwhau. O ia fo'i o le mawele la au, luma o le mawhanu, e velea la tonga la au. E sau Charlie le sipito e latu ape le sipito, e lati e vele whaatasi tonga la au. O na taimi munmuli lava e masani na fia no fuosifi malona tinai, lo lato whale. Ai fia sau lava ia maua e ti ngana o te ngia o le tele o taimi o te sefeni nai Charlie mai te tono le mato ai ngai le loa o te vai atu e hati alin whaatono ale bele tonga lau atu savali o ti tiro tu au ai oso tono tawal pai whai mai tala a poe mai o fia alu ai Charlie ai o ale koleni o lo kala li e whai awa o keiro e o keiro foi Charlie o mea ia sa o whaia I se au tama ona o le alufo le neti mai titi. Ai whawhitai fo I woa Charlie. O kai whaasa. Awangi e alu se sika mai kiki wa leo langa leo kako mākua. E whaatonu. Ma awai le lopo ai le tamai titi la via. So a mātou loa e sa le se me tu ua lungo al Facebook. O kangi. Fe au wha mawhanga a woa Charlie. Sa tumutunga le mātou whali. Awa uloa I foi, o nai tamaiti sa moe au luti o le anga. O tamaiti ane sa latu feo ai, mawhitanga tamaiti au talivou. Lea masani ai Charlie, whawhitai tele mo woa Charlie, whawhitai le ka le sia, o le ase se, o le ase le tau tamali o se mea whai e Charlie to tono le ka le sia. Mai se la kisonga mal whalitua whatunai. Whamalulu atu. Alu ia Charlie manu ia mai mau so no fuanga I ngari lang. Ai whawhitai tele mo le awhio mai, tala au mai. So I fua mai manu ia. O te whaawheloa I atu ma le awa e te tau ai. I le pa ia lasi o le nei whaatusinga. Ma lo le soifua maua ma le langi e mama. O lo uingo o Connor. Hi everyone, my name is Connor. I'm the second eldest boy in our line of cousins. Charlie was the oldest and then me. All of us kids were pretty much raised together at Pisces as siblings. When we were kids, Charlie was like an older brother. And I was that annoying brother that would follow him around and try and hang out with him and his mates. I can't really say much today because most of my funny memories with Charlie are either illegal or from our army over there days. And there's stories I can't repeat because we're at a church. Growing up, we spent most of our time across the road at Prospect Park with all the other neighbourhood kids. We started from hanging out and playing basketball and touch at the park, to then getting up to mischief and sneaking out on Saturdays to go drink our busa sprites at the park. Charlie was a few years older than me, and as you do with siblings, you fight and argue. So of course I had my first ever fist fight with him. I was smaller than back then,
So of course he gave me a few hidings. But when I got bigger, all of a sudden he stopped picking on me. And instead of us fighting, we would make our 3 little minions over here. Dennis, Tyler, Julius. We'd make them fight each other for our own entertainment. Charlie used to say to them, you either fight each other or you fight us. And that was an every weekend event for us in the garage at Pisces. For those who didn't know, Charlie gave himself the nickname Black Hulk back in high school because he's meuli and he was muscly. I know it's hard to tell now, but he was pretty scucks back then. Us cousins used to call him Black Hulk as a joke, but we didn't know he was serious about it until some random gangy called Grandma and Grandpa's house asking to speak to Black Hulk. And then I saw it firsthand when we were at a party, and this guy writes his number on a piece of paper and puts Black Hulk instead of Charlie Singh. Over the years, I came to see a different side of Charlie. He grew from his old Ulavale tough guy ways into someone who fully embraced his role as the eldest grandchild. He cared for our grandparents and took on all their fails. Our grandparents relied on him. And there's something I respected about him because I know how tough that can be. Thank you for the memories and the laughs you gave us. Don't worry about Auntie Daisy and the girls. Your little brothers will be there for him. Say hi to Uncle Dennis for me. I'm sure you'll have a bottle of Hennessy waiting for you. Yeah, manuia lo malanga. Love you, Mosul Black Hawk. I'd like to call upon our Motu family to come up and sing our best here. We prepare for Charlie, please. Hi everyone, my name's Sunny. First off, I'd like to thank Charlie's family for inviting me up here to say a few words about our beloved brother. Really appreciate it. I'm sure Charlie would be expecting me to say something anyways.
I'm one of Charlie's good mates, but to be honest, I always considered him my brother. We basically grew up together, from Prospect Primary through Bruce McLaren Intermediate and Cowston Boys High. I even only lived a couple houses away from him. What can I say about Charlie? I've definitely missed his laugh. Those of you who knew him will remember that cheeky little look he had before he started laughing. That's something I'll never forget. I moved to Australia around 2008 or 2009, but we still kept in touch. And every time I came back home, without a doubt, we'd link up. I never expected this to be the last time. But I'm grateful I can be here today to step my whistle off properly. One of my favourite memories of him is a funny one. Charlie ended up leaving Cowston for Avondale College. Now, there was a time when Cowston and Avondale had a bit of beef, and we all met up in New Lynn to settle it. I remember this big group coming out of a driveway, and guess who was in front? Charlie. Thank God nothing happened. Cops showed up and broke it up. But the next day when I saw him, we just looked at each other. He gave me that cheeky little look. We just started cracking up. I'd like to close with a Bible verse that brings me comfort. John chapter 14, verses 1 to 3. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If they were not so, I have told you that I'm going to be there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Charlie, thank you for being in my life, a real one from day one. You will be forever missed. See you on the other side also of art. That one mouth, I'll take with some fucking. Oh, but I never met someone mouth. No, Carl gave me my soul, Paul Solo. I was out of the am I going on for okay. Yes, sir. Well, I said, okay. No, I'm Get it. Take it. okay. Gracias. Muy bien. Ya está. Es muy bien. Ahora,
Bueno, mamá. Ya voy a pasar más. Mamá, no quiero. Ya me voy a poco. Es una que cae. Acá no. Mañana. Donde vou tato slideshow. E fa uba tuai mod mau ala aiga.
sale le ko kala o te binde o lo ia ile boli ba o fai au ai fa ba lu watu la tu watu la boli ba o fai te be fai la ua e o fa tas ba la ua ona tala fera ile a la asumai suga le a ia sala mo tatou tal sanga tātou whamauralo I mole atua e ala le tālo. Tātou I whoma tālo I le atua. Lo mātou ta mai o I le langi. E pa ia lava lau suafa e whaavavau. Awao lau fio na e whaia mea umalava I lo mata I sau. Na e whaia foi le tangata I fōlinga o lau fio. A o lau fio o le antua e mafuta whaatasi manau tangata. Pe mātou te fia, pe mātou te whaanoa noa, e mafuta mai pea lawa fio ia te I mātou. E whapena le nei tae au. Wa au whanga poto mai e ngata o a inga o mātua ai mai se o wō mai e māsani. Au le nei e kāresia I lau au auna ma le e kāresia. Na tupu ai ai le ata lii I antiali. Na mātou mafuta whaatasi ai o tangata e whaatuatua I lawa fio. Mātou te avatu e vi inga mani whaafutai I lawa fio. Awao oena e au maia o oe foi e toi avatua. A ia whaamanu I na pea lau swafa e whaavavau. Whaafutai tele le atua I lau whaatasi mai I le neitai au. Langona lava le awai mai o le anganga o lau fio te tondo o le nei manu manu. O maua ai le tofi le mou. O maua ai le mawhanawhana I mātou uma. Ai maise lava o le tina ia teisi ma le whanau. Ai maise lava o mātua ia poe mai masau ma le whanau. Ai a inga ngalua. Ai a lau e kāresia. Wa e tafi ese le loi mata whanoa noa. Awa e au mai le ori o mātou loto. Wa mātou whalongo longo ma le manino ma le tutoa. I lau tangata na e whaia. E hui nai titi, nai taibi, nau au nai I lawa fio. Awa whaia lava lo finga ngalo. O mea lava ia na e finga ngalo iai, na te whaia. O lea lava wa ia whaatau nuina. Wa au maia ia te I mātou le ori ma le fia. Sa ia whaia ni mele lei. I te tono a inga. Ai maise o te tono o lau e kāresia. Sa mātou mori mawina le atalii. I taimi e sau ai. Ma mafuta mai hai I te tono o lau e kāresia. O ia o se au na lelei. I si ona tina ai maise o le tamai a poe mai masau. Mātou te mori mawina I rona moli mai a te I lātou.
i le lātou taita inga. Ai mai se foi o tutono o lau e kālesia, e le ngangana mai o ia i le tele o taimi, ai whaalia lava i ona fōlinga tau sāwhia ma le fia. Mātou te iloa ai o fōlinga lava ia o lawa fio, na e whai ai lau tangata. I ia lawa fio le atua, i mea uma na ia whaia, e vi ia ai lawa fio. Whawhitai mātua, whawhitai le tinai an teisi, ai maise ona tua whawhine. Whawhitai le lātou tausi maha au ina o ia, tupu ae ai o ia i nei tausanga, sa lātou mawhitai. Whawhitai a wawhionga pa ia, a mātou whasoa atu i a te ia, sa i loa ai loa lofa, ma lou whamaoni e te le tū lafo ina i mātou. Whawhitai loa nganga pa ia, na whesoso ani ai a te i lātou ma i mātou uma. E tausia o ia, i aso sa mātou mawhutai. A ore whawhitai silisili, ono Jesu ke riso, o ia wa manu malo, mai le oti malitunga mau. O ia wa mātou toi le lei ai malawa fio. O ia foi wa tā la ai le langi e whaavanoa. Mātou te toi foi atu ai i lawa fio. Pe a whai mātou te whaatuatua masala mō. Ia tu mau pēa i lawa fio le vi inga nei e whaavavau lava. Awa mātou whaato ese, ia e alofa whaamangalo i mātou. Whamangalo mai i mātou i le vāo i mātou matiali. A whai ua mātou se o na whaasino ma whaatonu i a te ia. Whamangalo fo i le atalii, pe a whai ua le whaalongo i lawa fio maua fionga. A wāo i mātou umalawa, mātou te se māngasala. Ia e whaapale mai, mai e talia mai le anganga o le antali. Mai e whamangalo i ante i mātou umalawa e ala i le toto pa ia o Jesu ke riso. Ai mātou te mo mia la wafio le atua, whamawhana mai lo anganga i le tina i anteisi, ai mai se o tua whawhine. Whamawhana i le tamā i a poe mai, mani tina ia sau, mani whanau. Whamawhana i le a inga a toa, mai e mātutua se i o lava i se o pito i titi. Au mai au a fionga i o mātou loto, e tupua e ai pēa, tiali i tonu o mātou anganga. Whamanatu mai ai pēa ngā luenga, maana uinga tau sa fia. Sa whaia o mātou mawhuta i le nei larolangi i le tū mau. E whaola ola i pēa o ia i tono o mātou a inga ma mawhutanga. Mātou te tālo le atuae, ia e whesoso ani atu i e wale mawhai, o na o mai i le nei sauninga, o na no fuanga, ai maise o ngā ruenga, manisi tuatuangia wale maalofia. Ia wha maise lau fio i ante i lanto uma. Mātou te talo fo i le antua, ia e wha mawhana ina lau e kālesia. Lau au na male whalitua e maise le e kālesia antoa. Au mai pēa lau file mu e pūlea i o mātou loto. Ma whaatu te le ina lo mātou whaatuatua e te le tū lafo ina i mātou. Mātou te talo, se taimi mātou whaalongolongo i aua fionga pa ia, a vea lea e whaamawhana antilia i pēa i mātou uma, e winga i le nei aso, ma le atali i antiari. Se taimi fo i mātou tu ina atu lona tino, i lona oli sanga tū mau, ia e taitai i mātou i ala uma, e manu i ai mea uma mai uatu i lovi inga e whaavavau,
ona o Iesu Keriso. Wa lantu ai le mātou te talo. Amen. Tātou pese lua se lau lua sulima. Lua se lau lua sulima. Pese tātou te pese ai. sina upu wha mawhana whana. Wha ma losi au, wha la e au. Ia, mo i tātou, a wai le o toe la gona lava Charlie nei upu.
Ai ave ia le maliu o le lei atali. Tātou te whālongologo a tiri ai pēr i le tana le lei. O wā lava le tātou wā ngai fo i luba le ola whāle gaga. O le manato au tua mawhauwhaua i le dei tae au. O fuafuanga whātātia le lei. O fuafuanga whātātia le lei. The best laid plans. I can say with surety that all of us love to make plans. We all dream of what we might do and want to do with our lives. We all have ambitions and hope. We want to make our mark in some way in this world, whether in our family, in our churches, in associations that we belong to. We all want to leave a mark. As a sportsman, an academic, in whatever way, we want to leave a mark before we leave this earthly life. So we constantly ask ourselves, what do I want to be famous for? How would I be remembered? Last Sunday, I spoke to our church on how oral traditions and sacred writings of the Jews remember the generosity and hospitality of an obscure Shumanite woman who looked after the prophet Elijah. And because of her faith and love for God, she was blessed beyond her expectation. Likewise, in our reading this morning, the Gospel of Mark remembers another unsung hero for her act of selfless generosity. The woman we heard in the story this morning never thought about the expensive oil being wasted on Jesus. Instead, she focused on not wasting the opportunity of doing good. In doing so, Jesus acknowledged what she did as preparation for his burial. Whai mawhaatai muanga o lona tanunga. Ai peitai, o se manatu fia whai mea sili, fia whai mea le leisai le leitina. Sa valai sini ma le mata pea o i lātou, na lātou mōli mawina lea mea. E o lava fo i le au so. Hai mai wa mau le swau tau gata. Ana ave whātau e mauan tupestele ave ma tiva. A le whaoraina e nei tangata o nei tangata ma tiva e whai ma alo whanga e na nā ailo lātou nau le oa. Ma wha le anga i nai le mea le leina whaia le leitina. E le ililo ia Yesu mea sai loto nei tangata e maisi ona so. Whamai Yesu, tu pe ia te ia. O le mea le lei wa whaia e ia te au nei. Aua tau te no nofo pēr mai e mātiva o aso mo fōi tau te loto iai. Wa o tau mawhaia o na anga le lei atu ia te lātou. O au nei. Tātou te le no nofo pēr mautou. Leave her alone, Jesus said to those who mock and thought what she did was a waste of oil and expensive oil. Leave her alone. She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them any time you want, but you will not always have me. What the woman did to Jesus was not spectacular. But she was not looking for praises or accolades. She didn't do it for attention. And it didn't matter to her what others were saying, even the disciples. The only thing that mattered to her, she was doing the best that she can for Jesus, her Savior.
Matthew does not mention, Mark does not mention the name of the woman. E leo tāua mareko, le ingoa le litina. Paua le mea lo tāua mareko, e sau ma le nuu o Petania. Ai asila sila le tala lava nei e tasi tusi a Luka. O lo tāua e Luka le inoa o tina, whamai o Maria. Maria lea le uso Mareta, le tua whawhine o la salo. A tātou vaila le whātulanga inga e Mareko ma Luka le tala nei, i le whāuina le whine nei o le swau le ao Yesu. O lo i tu tonu le vā ina ua uma na toe whātuina Yesu la salo ma e woti. Ma le anga i atu Yesu sa tauro. Mana tua fo il tala lea i le ua maliu la salo. E latu Yesu e whai il tala Maria lea, whai mai. Anei nei, se manue le oti lo tuangane. Talu an whātuina Yesu la salo e le toe whai loa i a Yesu Maria. A le whatu ato e maua leo le avanoa. E tau tino ai e Maria lo na whatu o tua i a Yesu. E moni lava o ia o le ali o le toi tu. Pa whea tau tino. Ālea. Wha meo le sua au tau ngata. Ta tae a e ui na ai a o le li. Ola na tali atu lea i lona ali o Yesu Keriso. Ai po le ale wha sea tangata wha mai o mau. Ale upo Yesu e moni o twai atu i ate o tau. O nuu malawa i lalolangi e tala ina ai le lei tala le lei. E ta ua ai fo i le mea ua whai e ia e wha manatu ai i ate ia. Truly I tell you, wherever the good news is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in remembrance of her. Jesus recognized what she did was worthy of remembrance wherever the gospel will be preached to the ends of the world. Today, we need also to recognize that what Charlie has done in his life is worthy of remembrance. Because just as God had a plan for the woman to serve him, God also had a plan for Charlie to serve him as well, through his church and his family. God's plan for Charlie may not be spectacular, for people to write songs about him and see him as a hero, but Charlie's acts will not go unnoticed by God and by those who surrounded Charlie with love. Charlie's actions and work around her family and people who knew him were done without fanfare, but he did it his own way to serve God and doing the best he could to serve his family. I first met Charlie in 2009. He was a lively, energetic young man, fully committed to church and our young youth group. Saatali ustai, whaalongo, fia, whaiwo, e leo se tangata so na tautala pe tautala so, a se tangata loto maualalo. Charlie chose to speak when he thought it was appropriate and had something positive to say. He was quiet, but he was not shy. I think it was into Charlie's second year doing carpentry at Unitec when I was told Charlie was ill and needed to deal with issues that was affecting his life. And I saw very little Charlie after that. About 4 years ago, Charlie started coming back to church, and I saw him regularly. And over the last 2 years, Charlie was back where he used to be, helping his grandparents, his family, and helping out at church. Just last Tuesday, he and his mum Daisy brought his granddad Pupue Mai to Tofuola, a fellowship for people over 65 years of age.
I said, "Hi, Charlie, how are you?" And he raised his thumb to say, "Okay," with a massive smile on his face. It was a shock, therefore, when I got the news a few days later that Charlie had passed away. Charlie touched our hearts. He was as humble as they come, always willing to help without asking. He was an obedient young man to his elders without comment or cursing. Always puts others before himself. Charlie has gone to a better place, but he leaves a challenge for us this morning. When our time comes, what exceptional things have we done in our lives that our families, our friends, and even God will remember us by? There is a saying, your life is God's gift to you, but what you do with that life is your gift to God. Wa vave ave Charlie ele maliu maleot. Ai leitai tailon so I formulon ola. Ai nao le tua si la fia le mafuanga. O ai toli le pula e toli le moto le finangalo. Fai to tasi o le tua. Paule fesili foel tangata ia te ia lava i le leitai au. A o mai le oti. Wa iei se mea wa e faia. E mana tu ai oe lo a inga lau whanau ma lau e kalistia. Ai au o. O le ase mea wa e whaia e a vea matala tuu mo whanau lan vaoa. Le ase mea wa e whaia e le ngalo ai oe le tua. Pa o ona e tui lumo le tua i le ungo mea unga. A tonu e ngalo Charlie se taimi ai tātou. Ai le ngalo mea siri na whaia mo lona ainga ma le tua a malosi maola. Tātou te le whaamasino ina Charlie i ana mea na whaia mo lona ainga. Ai maise lona whātua tua i le se mea nā tātou. Pea na whaamasino ina e le au soo mai lātou le tina na uina le ao Yesu. Pautuanga Yesu ia i lātou e whaapea. Tu pea ia ia te ia. O le mea le lei wa whai e ia te au nei. Leave her alone. She has done a beautiful thing to me. So we do not judge what we do in life before we leave this earth. But we do the best that we can to make sure we leave a legacy worth of remembrance by our family, by our friends, and also by God. We do not judge what others do to serve their family. God, through Jesus Christ, will judge all of us. We just have to make sure when we are judged, we are judging doing something worthwhile for others and for God. A wai mana tua ngā luenga le lei e te whaia. Tātou te ofo i male fia I lumo le tua. Pe a o mai o tātou teimi. A wā a o mai le wala aua le tua I e mawhai o ne whaapea ifo I lumo le tua. Wa o tau le tau o le lei. Wa I ui a te au le tau sinionga. Wa o tā ofi le whātua tua. Upu nā nai lumo al pōkalame. A le atali o Charlie. Io e mana tua pea. Ma I tātou mana tua pea. Le atali I a Charlie I ana me le leina whai. Wa Yesu lavan whetalai. Tu pe ia I a te ia. O le mea le lei wa whai e ia I a te. Leave him alone. He has done a beautiful thing. Amen. Tātou toi pese lua se lau, lua se fuman wha. Lua se lau, lua se fufa.
o toe sauninga o le atali ia Charlie i lona ori o le sanga tu mau whaia lea i Waikumete Cemetery 41288 Great North Road i Glen Eden o ina o na wha umai i ona toe sauninga au le tatou whai u le talo au le tua e ona le manuia o le na toe whātuina mai na ie woti le leo leo mā mosiri. O lo tātou wali o Yesu, ono le toto le whenga inga e whāvavau. Ia whā āto to ina o tau e ia i ngā luenga le lei umalawa. Ina ia o tau whaia lona whina ngalo. Ia ngā lua e ia i tonu i āto tau i le mea mālie i ona luma. Ono Yesu Keriso. O ia ia te ia le vi inga e whaavavau lava. Amene. 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 Tātou alala pe lalo o tā pena le sao le atali e mon mori atu i lona o le sanga tu mau. Fair
Te oe, iha e tali.
po se mataua o a ole palapala wa e fausia ina ai lo fatu sa e leo a o se aro po se abrio e leo a o se siliva po se mataua
tua so uma oe ma o tala umolelo fana o avatu ifa ali uma fo inai o manatu wale ai masisi wana o a Tangi se momoli atua io elofane ila upele wale mafayelo ufatu ona tata lele wa omisia oe tawa wina matelo mfamwe moe tate talito nwele nuwa fungania ioe
pesenga mai ele savili atata mai maua le kitara tino amaniti sama leu malu peni angelu elongo yo utino umfana mai no tatu faaola o Yesu keriso Oise a o se isi, oise a o se isi, seri sa o whai mai. Oilenga o ita, oilenga o ita, oilenga o ita, leo fia au ai. Oise a o se isi, oise a o se isi, oise a o se isi, seri sa o whai mai. Oilenga o ita, oilenga o ita, oilenga o ita, leo fia au ai. Ai ui ule to sanga manganu inga fai o te wha au lele o le to langa manai ai lewa ai e mo mai la o kirisi masi o lanu ese ese o mea lo fa wafe pasi ai ua whana mai le pepe Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga, vigia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Lo tatu pulu vanga, ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga, vigia ele mesia. Le fatawa au le fale o manu na whano ai le tupu Le fina ngalo olo na tama I e whaatau nu Alo na lo whawana au ina mai ai lo na lo pele Ia oli lele lo langi uma a toto whai pepe se leo te tele Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga, vigia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Ufana le mesia, ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga, vigia ele mesia. Oise au se Oise a o se isi, oise a o se isi, seri sa o whai mai. O eta fia vivi, oilenga o ita, leo fia au ai. Oise a o se isi, oise a o se isi, oise a o se isi, seri sa o whai mai. Oilenga o ita, leo fia au ai.
liu le taimi liu le taimi se ya ufaya tu usulo molanga se I efusi mapo mai itatele imalanga e pese tawa tu I mai la uanganga ua motu sia la tama futanga elena lo oe se ia umala umana ba elena lo oe se ia umala umana ba sa e taita I lo lima ia la ole tusi pa ia ina u matua na unili watu lipia e wilava ina ele fia fia aisa ele tu ula foia olo walofa wala ile ni manuia Yule taimi se ya ufaya tu usulo molana se I efusi mapo mai itatele imalanga e pese tawa tu I mai la uanganga ua motu sia la tama futanga elena lo oe se ia umala umana ba elena lo oe se ia umala umana ba ua e taita I lo lima ia la le tusipa ia o fatuanga tu te wile no tule o sabalia malingi lo mata o le fia fi awasa ele tu la foa ia ola walofa wala le ne manuia Yule taimi se ya ufaya tu usulo molana se I efusi mapo mai itatele imalanga e pese tawa tu I mai la uanganga ua motu sia la tama futanga elena lo oe se ia umala umana ba elena lo oe se ia umala umana ba nene watu ai masa ale puvai masa ale puvai ai sauhia e alu e manuia la malanga ole a umufo a ua malama lama uala ole a umufo a ua malama lama uala Yule taimi se ya ufaya tu usulo molana se I efusi mapo mai itatele imalanga to Sandringham o le atali ono sanga tumara fo ina mai e le li wa ve sei de fo e le li ia whamanuina le swafo le li. Leo tio feo iai lo manu malo, leo tio feo iai lo tui. Hawa te fefe, o au le mua mua ma le muli muli, o le ola nei lava,
sa o oti. Pa au te foi o te ola e whaavavau lava. O ia te au foi ki o le oti a toa ma se oli. Slowly lowering down one hand over the other. Ono le pule tonu o le tua. Nona alofa tūno o tele wa veina atuai. Ia te ia le anganga o lau au auna o le atalii ia Charlie. O le wa tātou tuida atuai lo na tino le tūnga mau. O le ele. O le lefu. O le efu i le efu. Tātou tita tonu matua wha moe le toi tū. I le ola whaavavau, ono le tātou wali o Iesu Keriso. O le na te li ua tātou nei tino wa le anga, i le ia whaia e whātatau i lona tino mātango fie, e tusa ma le mana na te mawhaia o na whātou i lalo ina ai o mea uma ia te ia lava. E Keriso e o oe o le tupu ma malu, o oe o le alo e whaavavau o le tamā, na e manu malo le ti ngā le oti, o na whaava no ina le oe o le malo le langi, mo tangata whātua o malava. A muia e woti, o e woti o i le lii, e a mata i nei o na pō. O le lava o wheta lai mai ai le anganga. Ina ia lātou malo lo ia lātou ngā luenga tinga, a wāfo i o a lātou ngā luenga, e muli ia te i lātou. O ana au au na fōi, lātou te au auna ia te ia, lātou te vava ia te fōi i ona fonga, e iai fōi i o lātou mua ulu lona suafa. La tātou pese wha mawai, ale au kirisiano. Tofa ina oe, ua sau le itu, oe malolo, e aura, oi te ama mai le ko, tofa, talo le tua sitsiri e se o le maliu o lo alo pele o Iesu Keriso na whātou i lalo i nai le oti malona malo o longa le o le sanga na whāpa ia i nai tu ngā mau o tangata pa ia malona toi tu ma malu wa au mai ai le ola ma le ola atali i le mala malama mātou te ole atu e talia mai la mātou whāwhitai le lava ono le nā manu malo le oti ma le tūnga mau na ia saunia moi mātou mai lato uma o e mo moi lona suafa e tau fia i mātou le mawhitanga whāwhau pātasi mai lato uma o e lo si o mia la wapio i le langi
ina ia whaatasi ai mātou ma ia o le toitū ma le ola o le o lo soifua pea ma o lo pule au whaatasi ma la fio ma le anganga pa ia o le atua tō tasi e whaavavau e le ai se ngā taanga amene. O le file mu foi mai le atua o lo siri lava I mea ume manatu iai e leo ina ai o tō loto a toma o tō mawhaupau I le poto ma le alofo le atua ma lona alo Iesu Keriso lo tātuari I le manuia o le atua le tamā ma le alo ma le anganga pa ia e ia tō pea lava ia so uma I le au noa. Amene. Alleluia. Avelo leo fai mafonga kau mori paia ia inga kalua. E mo mori a fai le nganga whakaikele lau sunga I whawhengainga kaikai sauinga. Lau sunga I fomai I liwaanga. Ai maise roa wa. E kusa ma le sauinga le yaso. Mai lava I le makanga se o mai lava I fai unga o sauinga. Ia uko makau I ngai le lofo le kua malonganga le lei. E kusa ma le wha moe. Wa whaafonga le awhia e meisel paia ia e ngalua. Wa malama foi o lako pingangalo e kusa ma le whafonga inga o le kala le nei le ngei aso. Ia kuma wai te whaalo kele. Pat whaamaro si au. Ia ua makafi ai le au po sa I lunga o ai ngalua e meisel makoa. Ia ni ia le kua I lo nganga le lei. Le mako ke wala awa kwai ma le whalo alkeli. I lau sunga I fomai. Le waanga ma le whanikua. Ai maise le. Paia o lau au waa nge yaso. Ia e wala awa kwai ma le whalo alo sunga I whawhengai ngau kako awa nge yaso. Ia e maise o le paia ma le lasilasi o kako umafkanga. Sa mo poko. O e wao fia mai nge yaso. Ia maia ia o ngā sua kulea karakua au mafia kule hol Sandringham ia o ngā o le a kari ele sua kau mafkanga nge yaso ia mawha mai ai upo nge yaso I lewa ma le whaaloalu whakai Wa malole kalai lea Aku voi o leo wa Fai lo ponga e fai mafonga kau mori o paia o ai ngalua. Wāring e yaso maripā moe pei o kako mori no winga. Kako pama vai aku maripā ko pā aku e alo paia o ai ngalua. Ia meise se alo se kamawha ngau kongo kako tarisia. Me lea o e kalai nge yaso. Ia kako wha moe mahu ia pangian whai ngā malanga rea kari. Awa e whakalai o ngā kulanga o kako vāngu opo. O mangaku o lea kako awa I whapēwhi o e whakalai. Kai ni se au riu, ia, o waku se nganga o lea karisia. Ia wari e yaso mar kako mākanga o te waku le mare nganga whaaloalo. Whakalai. Whakalai. Well, Charlie.
Manuel about say tausang imay Katul lang istay sa inimay
pese mai Matango fie o ele ali La ei o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile malama lama Le boni sa ua sola Nga te tele si ufofonga Nga te tele si ufofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai Tanga e oile ngā taanga Le atua toluta si paia Tama le alo le ngata Leo na mata utia Le mamwe na fasia